Shalkolok nashingmani yagulo tabule nogo sopene engka tiprasa khorongni Bangladesh ha kotoro chobitoni jak khorok che thamra ne che tham rung phungnai kokjak gurupodo Deborma bai bufayong Rajiv Deborma mungsa majra krotete thangnai February talo romitlangjangmani Bangladesh ni brindia rokbai tapsuk jora yoya khon Bangladesh ni alungono chobitoni jak Baskangni 12 December yomani engka obahana saka khorok che thamra ne che tham rung phungnai kokjak Omullo Deborma haste hapang bad hapang tei bubagarni chaitong mungbai thana sharlogo yongna koktong mani yogliya jotone chaitong mungban yongni engkha hanei chubana rongno hambai rekha khorok se thamra ne che tham rung phungnai kokjak Omullo Deborma thana sharlogo bo yongna hanmang yogliya tabo baskangni 12 December oje yongno yogula abune phasino mokologla jak nok nukhongtai hasini lokoro जों साइमाना जे चेनि 10,323 नि बरम गोनां मास्टार गुरुपद सार प्राय 1 बছর सिगां बांग्लादेशनि बिनि जे बांग्लादेशनि काटाटानि आयं नार बिनि जे जागा क्लाइमा बिनि आ जागाव सामुं खायना थांथानि बरम गोनां गुरुपद देबरमा ताइ बुफायुं बरक खरंनै जे सामुं थांना थामा बांग्लादेशनि बिडिआर रक बरंना रमबयाखै बरंना बिना दुसे प्राय 1 বছর जेल दायित्व लिखा जे बरंनो रममाने अबने प्रतिबादे जों 10,323 साइमान माने याकुल जों गुरुपद देबरमा सारनो फियगनान बागै बार साइतंमां जों तिनि हिंखाय कागज मानखा गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे फाइनाय 12 तारिख डिसेम्बर नि 12 तारिख बन याकार छिनाय आबन बागै जों बेलाय खाथुं खाजा जे हाइनाय 12 तारिख यक छिनाय जों सानो जे जे बरम गोनां गुरुपद सार यक थाने जों 10,323 नि जे चबा बा बन सुबामुं ताइ जे अरा मीडिया तंगनाय रक जेबाबे जोंना प्रेस मीडिया एवं प्रिंट मीडिया जोंना जेबाबे सुबाखा याखाय चिने गुरुपद सार तेबो बिसि दिन नांखामो तेबो बिसि साल नांखामो आबनि बागै गुरुपद सार न फियगनान बागै जारा सुबानाय बरंनो जों हाय 10,323 नि यंगैबो बरकनो जों अभिनंदन हामबायमा याफार जे गुरुपद सार न फियगना बागै बेबा गंसनि बरक साइतक लायखा जों खाखायो 12 तारिख सरि काहाम तुयागै बिहिगु साबाय नगमालाय हायtung जों साननाय बिना दुसे এইভাবে কেবল যাতে नेने दुषी साब्यस्त अंगयाखै प्राय 1 বছর जेलता केबता आंथुं जों जेकुनु समय अमतै जुदि बिना दुसे चिन उपर अत्याचार अंखाय जों बसकां बसानाय एवं बन बिनि 12 तारिख जराब सरि काहाम तंगयाखै बयक फाइथुं जों बन नासिङै तंनाय अबन चिनि कयमु हामबाय।